آن کس که مرا راه و روان بود پدرم بود. آن کس که مرا فخر زمان بود پدرم بود. افسوس که رفت از سرم آن سایه رحمت. آن کس که برایم نگران بود پدرم بود. ترانه بخشیده می شود از نام هنگامه، بخشیده به یاد بود و هم مولود پدر مرحومش. واقعا زندگی عجیب است. یک بیماری نابهنگام خیلی کسها را از میان ما برد. یکی بی مادر شد، یکی بی پدر، پدری بی پسر و مادری بی دختر. عجبا که رفتگان رفتند ولی داغشان در سینه ها ابدا نقش بست. امروز از پدر خوب و مهربان خود با چشمان پر از اشک برایمان قصه کرد. هنگامه پدر من با برادرش یتیم به وای رسیدند، ولی افسوس که این هر دو را ما پیش از مرگشان ندیدیم و آخران حرفشان را نیز نشنیدیم. با حسرت میگوید او پدر من از سال 1993 این جانب به تجارت مشغول بود و تمام امکانیت ها و خواسته های ما 7 فرزندش را برآورده می کرد. نه سردی می گفت و نه گرمی، همیشه پای تلاش بود. خیلی مرد مهنتی و دست به خیر و پاک دل بودند. 3 دختر را اوله دار کرد و 4 پسر را خانواند و خانه دار کرد، ولی در آخر راحتی هیچ کدام از فرزندانش را ندیده رفت. برادر کلانیم را خانه کرد، دعایش داد، ولی وقت فرصت نداد که راحتش را ببیند. پسر دومش را بازم خانه و باغ کرد. خیلی هوس داشتی او را نیز به خانه‌اش درآورد، اما نتوانست و ندید. عموما او هیچگاه برای خودش زندگی نکرد. همیشه فرزند گفت و برای ما جان داد. پدرم سال 2012 سفر خانه خدا را کرد. وقتی که برگشت آنقدر شاد و خرسند بود که از دیدن این منظره ما همه خوشبخت بودیم که پدر و مادرم شاد و خرسندند. گفته سال 2015 باشد مادرم را فرستاد. آن روزها و آن سالها یکی از خوشبخت‌ترین لحظه های زندگیمان بود. او خیلی زبان شیرین داشت. هر وقتی که فرزندانه می گفت دلمون آب می شد از لطفش، از محبت پدرانه‌اش، از مهر و از صدا و از خنده های زیبایش. خیلی خوشبخت بودیم که آنها را کنار خود داشتیم. پدرم امسال باید 70 ساله می شدن، ولی خیلی جوان به نظر می رسید. او راهگردی های زیبا داشت، خنده های زیبا داشت، شوخی های زیبا داشت، خیلی دل پاک داشت و مهمان دوستدار بود. ما امروز ها نمی توانیم که همه این را فراموش کنیم. 16 نوامبر سال 2017 پدرم برادر جانی و بهترینش را در خانه خداوند از دست داد. خیلی برای برادر نادیده‌اش رنج می کشید. آرزو داشت که سر گور برادرش برود. برای این حتی آمادگی نیز دیده بود، اما میسرش نشد. خلاص سنه 26 اپریل سال 2020 پدرم بیماری کووید 19 شد. با جز این بیماری قند نیز داشت. خیلی احتیاطش میکردیم، ولی تقدیر. شبانش طبابتش گرفتیم، داروها کردیم، ولی حالش که بد شد خودش خواست تا به بیمارخانه بریمش. و روزی 27 برادرانم او را به بیمارخانه برده بستریش کردند. ای کاش نمی کردند و تا آخر نفسش
канораш мемондем ва ӯро медидему аз дидораш сер мешудем. афсӯс. хола саҳархез санду либосҳояшро пӯшида ба пои худаш бо модараму келинҳояш хайрухуш карда ба беморхонаи шаҳри ваҳдат рафта бистарӣ шуданд. рӯз то рӯз ҳолашон бад шудан мегирифт, ҳарчанд тамоми кӯшишро мекарданд, вале наметавонистанд ҷонашро бихаранд. моҳи мубораки рамазон буд. бародаронам дар назди беморхона шабро рӯз мекарданд. фақат як бародарам далер то нафаси охирин канораш буду халос. апаи калониям Гулшан бо фарзандонаш ба Русия рафта буд. ӯ падарамро ба серӣ надид. ҳам бори охир падарамро дар гусели писари апаи дуввумам Ситора барои хизмат ҳамон ҷо дида будему. халос. модарам бошанд дар деҳа дар хона буданд. баъди 3 рӯзи бистарӣ падарам хост ӯро ба хона орем. ҳар рӯз аз беморӣ одамони зиёд мегузаштанд. дилаш ваҳм кард, тарсид, намедонист. агар мефаҳмид, шояд нигоҳамон мекард, шояд бароямон ҳарфе мегуфт, шояд як бор симояшро медидем. афсӯс ки намедонистем ин охирин дидор бо ӯ аст. тӯли 6 соат падарамонро аз дорӣ назора кардем. духтурон ба бародарам гуфтанд дору лозим аст. ӯ бо мушкилиҳои хеле зиёд доруро пайдо кард. ҳоли падарам бадтар шудан мегирифт. вақте наздаш даромадааст, падарам гуфтааст ман хуб нестам. шояд ӯ маргашро эҳсос мекард, ки таъкид кардааст модаратро нигоҳ куно, ҳамаро салом бигӯй ва набераҳоямро бибӯс. ҳарфҳои дилашро ба бародарам далер гуфтааст. ва баъди 2 соати баргашти мо ба хона хабари марги падарамро доданд. бо ҳамин баъди 6 рӯзи бистарӣ санаи 1 май соати 16 дар беморхонаи шаҳри ваҳдат падарам аз дунё даргузашт. ва бо ҳамин зиндагии зебову ширини мо талх шуд. он рӯз бадтарин рӯзи зиндагии мо буд, ки на симои падарро дидем, на садояшро шунидем ва на ҷанозаашро. ӯро ба мо надоданд. модарам аз як тараф сӯхт, мо аз як тараф ва апаи роҳдурам аз тарафи дигар. апам Гулшан хеле дард кашид, ки кош медонистаму намеомадам, бо падарам мемондам гуфта. ӯ на падарро дид ва на ба хайру хуш кардан расид. намедонам барои ки ғамгин шавам, барои худам ё модарам ё апаи роҳдурам ва ё бародарони қомат шикастаам. ҳамаи мо шокӣ будем. на гирья оромамон мекарду на дод задан. ҳеҷ чиз наметавонист алангаи оташи қалби моро хомӯш кунад. қомати ҳамаи мо хам шуд, алалхусус аз модарам. падари мо нафаре набуд ки мо тавонем зуд фаромӯшаш кунем. ӯ беҳтарин падари дунё буд ва то вақте ки ҳастем барояш хоҳем сӯхт. имрӯз санаи 25 май мавлуди падарам аст. ин сана омаду вале ӯ нест. ӯ бояд ба синни мубораки 70 солагӣ қадам мегузошт. афсӯс ки ин зинаи зиндагиро надид. ҳар вақте ки сӯзиши модарамро мебинам, дардам бештар мешавад. мо ҳама падарамонро бештар аз худамон дӯст медоштем. имрӯз ки мо ӯро надорем,
мо ҳама хишро гум кардем. падари ранҷ дидам, падари роҳат надидам, падари ранҷору падари ғамхора. намедонам чӣ гӯяму аз чияш нола кунам ки якам дилам таскин ёбад. падари роҳати фарзанд нодидам, падари фидоям, падари беҳамтоям. мо ҳама шикастем ва ҳанӯзам ба худ нестем. мо як қаноти худро аз даст додем. падари рафтам, падари набудам, падари зери хокам. мавлуди набудаат муборакат бошад падарҷон. дар он макони ҳамешагият роҳат бихоб падар, то қалби мо низ роҳат бошад. эй сутуни хонадонамон, девонавор хумории садову хандаву будани падарем. вале афсӯс ки ӯ дигар нест. роҳат шод бошад падар, роҳат шод бошад падар.